Kurumzari. Welcome to Finding the Voices. I am Monica Ingadam. Hi, I'm Monica Ingadam. Welcome to Finding the Voices. Today we are going to call our guest speaker who is located in Rome, Italy. He's going to share a little bit about his work. He's working as a security assistant in the Indian Embassy at Rome, Italy. So let's go and call him. His name is Rishikumar Khundongbam. Hey Rishi, this is Monica. Hey, so thank you so much once again for joining our show. Anba Maktada Rishina Mayamda self-introduction Kazikta PBU. I'm Rishikumar Malom village of the Pope 1978 November 11th November. I Isilina Marini, Nupa Ani PME. Isi Ahalamalay. Matangda ini ay matangda inaw pa matangda isanipin amali tombi ako yung si yam na nang na hore ay tare mayam ko yung nabdakradon nang na hore ako yung babaga men service tala mi ako yung SSB ay nakang ay na hujik tawjari ba department ako yung matamda di social Security Bureau kaina at may tawag na Special Service Bureau kaina maming jaja na kami matanong na civil kita ito dun yung dyan at do service talay jara ka suko baje ako imong si kradum nang nawana ko rin hita ako yung like si itong mamagto oiro mamagto oiro kaya nung itong tumagpe samna harap pare masigi wasitian sila ga ay schooling si Kogi Malom Boys Primary School there already. 5th standard po ay makamdut na school da. Malom da. Malom da. Okay. Okay. Ito yung matanda Malom da high school naman yung chale. High school da yung matriculation mo rin matanda kasi Malom College. Oh really? Tamalmari College sa ako imagi ako imana tauramba college ne ay di adugi mafam duda yamna angang ring ede sanarakwa mafam hai. Hoy Tamalmari College ta ay ki admission to busiki maramang asulay ay taseng bagi di kara akoi mayam na matam duda phai haina kara hena phai haina khana ba school duda na for education na da ay adum college ma da tamang giveni ada akoi ba se sumai to bune aina class 9 ka pagi da Mase suddenly nung maayong mo heart attack daw na mase ako hostal dan mali ni mga ni matin na mase expire na dumay taw na pagi department sida kogi cousin brother sing tawraga ay babagi mahota ako dine harness scheme makada employment ki ay suitable person PDU na apply taw sina dumay taw apply taw sila kami Ada education je marak sida ay se khara sarak sahing na going tawre ada matam da ai khoi na khallu buse karigumba akhoi gi service sida ai se selector matung da join taw si kho si hare pata agadi madum bugi akhoi schooling kari hata college ka ba khotpa sa thok sa sin taw khotpa ma da matam da atai college da khara strict way na kitang kan to busidai to kasi na mai to afare ay class 12 fo ay kan to me college karame class 12 term dai adwaida oyam gani matam da ko gi group center SSB Infal sida recruitment really mo to adagi matunga ay wanda ba su call letter la recruitment si yaw ko lo hana mo inform to notify to tam da telephone gali na na te si na thara mo ne pa pire Adun matungin na ISIS advance na selection process sida yaure adun matungin selection pang matungin sa mga service to join to 1999 gi March 22nd March adun join to
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ exactly ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕ? ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯖꯤꯗꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯖꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯕꯂꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯥꯔꯕꯔ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯗꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯔꯤꯁꯤꯁꯦ ꯔꯣꯝꯗ ꯏꯠꯂꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯡꯁꯥꯡꯒꯩ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ इनिशियली ꯑꯩꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔ SSP ꯃꯣꯡꯁꯥꯡꯒꯩꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯀ꯭ꯔꯥꯖꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯔꯐꯂꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ 2002-03 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯣꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯡꯒꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SSPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯈꯛ 45 daysꯀꯤ ꯑꯅꯥꯝ ꯀꯣꯝꯕꯦꯠ ꯀꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯀꯧꯇꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯔꯁꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯌꯩꯅ ꯀꯥꯎꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯍꯋꯜꯗꯔ ꯃꯦꯖꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯆꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤ ꯔꯤꯁꯤ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯆꯠꯀꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯑꯗ ꯐꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯀꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯆꯠꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯀꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯍꯔꯥꯎ ꯆꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯗꯣꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯖꯨꯗꯣ ꯁꯨꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤቭ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯇꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯚꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯅꯝꯕꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯂꯤꯠꯄꯗꯧꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 15 ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ 15 ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯗꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯞ ꯄꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯁꯨ ꯌꯥꯔꯁꯤꯕꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯀꯌా ꯊꯧꯋꯥ ꯁꯥꯒꯟꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯥꯎꯟ 40-50 ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ 36 ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯅꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ SSBꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ SSB ꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 13ꯁꯦ ꯂꯦꯝꯍꯧꯋꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯪꯗꯦ 13ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩ ꯆꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 13 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯂꯤꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯇꯨꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ 45 daysꯀꯤꯅꯤ 45 daysꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯀꯣꯔꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯝꯕꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ
aina madugi training course the wagi adu yogra na aina wagi sibo kai itom da kajare wagan chawtok se hai tare adu asuki mati wagi to adu Rishina huziki course da yamna intensive oi high risi kitang example share to bi ba yagadra khudam hoina khoi se first day join tawre dagi high CS number kai ge ama loina lona adu matungda next day dagi hawe ayuk sida morning give around 5:30 ada khoi se hagotlani dagi hagot pa hai training session horabni adagi khoi gi physical training so isam samna PT haina police to or any paramilitary force or military or ayuk khuding exercise he taw dagi session je hore pung ani gi session tawe chong ba phan ba chen ma adagi man on ba khot ba loina ma dei da tawre khoi gi push up kumba adagi pull up kumba mayam strenuous exercise mayam se loina tawe aksang gi fit ona ada moina ayukta ahan ba horopugi session se morning session da maina pung ani gi marakta break ama pira breakfast ki break ama pira ekoi 2 hours ki session je ani rekto yamna khara wa ba hai tare non stop ni pung ani sule lep tabi ada ahan ba horopuda di ekoi se ahan ba horopuda di ekoi gi phamba leng ba ot ba se mobility sida yamna awa ba mo hai de muscle do khoi tightening torpa dagi break up torpa dugi na wa kana duna khoi se leng ba khot po phajna de oja singna phagi yuna hai noi kana taw kan da manung changba kan da ningthi jina phamu ko da ba da wa bo ge ne ta singna ma du thwe khoi gi pham ba da wa ba se khoi gi maroina calf muscle se muscle se masi yamna effect to khoi khoning gang dum chong na kan na dum taw le ni admaina kana tor masing morning session jida pagi physical exercise ani tor matung sa pagi lunch pung trama thwe da de sa tu matung sa half an hour gi break matung sa musi ala sa tu ni sa ek tok paga isa gi pot sai pagi ground da thana ba pham na gi ground seat dagi ai gi boy pencil pairaga amuk theory class ki sa theory class ida na kari kamai to ba class to gi ha da pagi na kaki mioi bagi part sini maranda ayam betul bagi mioi bagi anatomy si karam ba akagi body sida weak point lay bagi karam ba kana da haidi suppose akoina phuna pakanda singa kanda hi kana to kan akoi mi ai enemy ju gi haida weak point thi ba bagi karam ba kana to karam ba body part akoina impact se pire gidi suppose aina punch makta to hairo mai to gadi mi se amukta tuhan bangam gani kana tra kaya mo yam na mo la swan gani habu dum bagi theory class to okay di yamna body gi si body parts da karam part na khwai da gi sensitive oi akoina attack to bada mi du kanu kai hai ni attack to bangam na ba hai tare adu gum bagi theory class ne ba adum bagi theory class to re Rishina budi huzik hai big reko theory class to aina taza badadi yamna interesting oi do ningsang bi da bra som akoi nupimsa sing hai tare ko self defense ki da any nungdang maram ade any chat pakhot pada koi na self defense to ge haradi kamaina karamba ma pa da thin mana khwai da ki phai da adu ge advice am ta ka biyu na hoi kara interesting hoi hai tare do ayam nupi singi damak to oina di punch to si masi ai di madu apabani haina lojade kari gna da koi nupi singi khutsin nupa ga mana da bida khara thot to no ba adagi suppose mana punch to kan da koi gi bon jina ya gumba natraga koi gi akan ba mai gi saruk sing de theng ba ta ga di aingon su sopo ya gi condition ma legani aduna khwai dagi isam samba dagi aingon da sok ta ba duga koi aina attack tori ba mi du su effective oina impact bi ba ma da ba hai ga koi gi sigi pam gi sigi kan ba saruk se masi sina suppose na ton makta da aina thinning hai da sina ton da effective hai so aina na ton sida dum sina dum impact bi ba khazna dum effective oigani sima le ya adagi koi gi throat sida yamna close range da kana to bukan da koi gi throat ki sigi windpipe si masigi size da koi gi sigi
khadang kari haidam khadang dagi kitang jatrak pakpagi sigi kanosida koi wind pipe se smaina paibe sigi point sida koina santa ro pressure je pi thamba kan sida aina matam kitang second tara kun moktam hold tawang amagadi si yamna painful loiba de koina chap saba point ta phangagadi masi mi misatto attacker do madu unconscious hoiba ya fawgi condition dile koina masi ki matang sa judo gi class ta soaking haina class practice ma he kawi se bagi tactics masi ne judo gi soaking se kamai to gi haibe kan da kogi mogi kogi se bagi se masi ki polar ani se khutna smaina crossing chatna raga se ista khut ki mateng na mateng laroga si gi kogi maksam gi nakal sida chati ga nerves ani se si ba kogi brain da oxygen supply to ba kano yaw kogi yamna protective oi da ba haitare muscle sing cover to the one to the any bone yaw to mana koina si gi polar ani se khut cross na raga sai sida kano to ba single laga pai ba kan da second tara da gina tara ni thoi bausi manu ni se unconscious oi ni koina masiki catch se hold to ma ma gadi adu masi su khara koina practice to ba da kale isam cham na kogi layman amana heta to da masi kano to da su ye effective oi da su ye aduga kogi khwaidagi koi arubo oi roi da ba kogi kano self defense ki kano musule masi kogi mioi bagi groin area se maroi na fishing na kogi groin area se da attack tang na ba yamna effective oina kogi khu si na ya daki kitang distance to work na kogi khong na kogi ankle hai ta re khong nam ankle masi sina kogi attack to su ka ko su fare masi ki matang se yamna samuk ta bida kogi masi kogi thoidokna kakna kogi masi koina mayok na diva situation dik matungina tongan ba kogi wakhal kitang kana taro kogi khantha ba khantaraga haidi karamba kogi aina phangi bu khudong sabu du bi matungina suppose attacker sina tungom dagi kana tawe khandasi tungom dagi angonda soina grabs to pani khangde dagi pirate pani khangde to bokan da koina madugi condition duda haiba kogi soft target with mid nakong dagi kana sida kogi ngaksham masai da koina target to go ya hajing made koi condition dugi situation dugi face of mode of attack to madugi matung ingani suppose tungom dagi grab story ana troga consciously haina khalasi do taraga de koina kana gumba kharana kogi mi kogi attacker to ki kana da kogi khongbi da dagi khuning netpa dagi maki ankle da netpa smai to dana kana to advice pi bisyo madu tasengna aina madu apply to nano hana bada kitang khudong cha da thorok pa ya matang sui oigani kai gino da aina masi yeng suppose attacker na ikoi ngon da attack to yu misak tuna mana ikoi yamna protective layer yaw ba khumup kumba ikoi khumbi da koina net pa kan da changoi da ba dumba yamna heart cell gumna cover to go gadi madu yamna effective oigani na thajade bagi akoi ankle bau yoba ne dagi shoes kumba le madu gumba su khudong cha da haidi aina smaina kaura ka dore haina net ka dore ha se masi kaman oina mana so ai gi movement adagi aina yengi ba kan dagi ai gi tung da le ne predict to ma mai aduna mo escape to gi kan to mo yai aduna sam aina hygienic made koi gi na sai gi matam da koina growing se target to yai suppose ai no ai gi khutse si position ji sida le ba kan sta mana konjele aina lorosi do ta gi di ai gi hip se ai isai tom dana sideways da kogi move to na bagi space kra di movement kra di freedom kra di dum le ne ala to na left ni khang di right ni khang di koina hip se kitang move to kan da kogi tungom da swaina growing da kogi hammer kuchina hammer gi kan to da attack to bi ai kan to ga tha bi ai na to ga grabs to pull to bi ai cross to bi ai sumaina sigi matang simale Kina Indian Embassy da chang hibano dugi wari ki matang da kitang ga makhasam da khoi se 16 battalion dagi mai to na khoi je Kokrasa da mong Kokrasa se matam sida khoi establishment branch da is a training club on to tore
training class ni thawak tawba hawra kan sida khagi ai je sahi ani muk tawre adagi noma kana tawdna khagi deputy commandant sina umesh kumar thabyal kawe mase UP dagi uttarakhand dagi ada mana khagi noma ise kausile magi romda rishi dom tala wa ai chale kamai tawge da ma ai on the fix message mo this is my tawdna akhoi Ministry of External Affairs ni dili Oscar Kauri Security Assistant ki so I thought that advertisement na invitation na invitation na la fix na sigi post na apply to ma hai ada ina so masibo kamai to no sigi maram da khangbi bra kamai to ma kan ma su khangbe ai su khangbe sum hangna ba kan da su kanam khangam be sigi magi natural duty si kamai to no post si kamai to no kadai da lege da no hai ka ai ji kanam da khangbe ada ise hoi yenge har ai si la mana fix message pilo fare nangi kano do ba da ta nang siamo zuga ba siamo lo tung sa on po ma I wonder you should try this, you should apply for it ma I wonder this must be really good and nice so I thought the mana I wonder kano to habit motivation ma chama bi magi to haning bugi kano to ma inge to ma mon yang kana ai fare ai yenge na lai matamda training class ki sitse akhoi whole battalion 1000 something 1200 300 kariguma kanaguma battalion ki 1500 600 community strength le ada moi siki whole unit siki training gi adagi amamagi kanu se aina maintain to like matamda ai khakto ni ne yam chin thabuk se suksang changdo atai departmental inquiry gumba de promotion gumba moi suti chakra su aina amon de he hogi he flux in vision ba mai to ai sit ani hum pai matam du ada mai to na matam fix ai siam ba matam song phang gi atai pending le ma to clear to na hona kan ada numidang waram sta man ko sle around pung mari mo ra mani mutil ge besing asai ki kan do na mu prepare ta ba aina sai matam phang de kan to do deadline so khagi phangi ba numit ki mathang gi numit to adu ba gi numit sida submit to do ada man hai atai thabuk sing to yare fare pending le so le jasin table da thamo aduga masi je priority oina masi han to adu khud ta ngon to na kra commanding oiba to nam da man ngon da hai fare ai ji pur sa le mai to ma sign da kan sta khagi nomination ji tha kare ministry matam khara le ga adu tha kra matung sida amoina ka interview mangi ko le khoi rashtrapati bhavan gi nakal ni ba sa block ki office da interview ki koro potusu last hour da ko ai je aroi ba kan da thengna boina to le mi sigi kan si jani si 2 days what ngai na moina interview ki kan se ngona akhoi da pass ki fix message SCD kamai to ni koi aina government employee mo ina travel to buta ga di government expense to buta ga di train ki journey da sat ka da ni the train da sat ga di delay of the at least 3 days di sang mesti kamai to ni na roi mai to da koi se khani ina asa du ki de ka su to ko bi ro no thabak se tang ni na ta ro ni ha ro ni na fane ai dum ai ngam na ba sat la ki na mai to na is flight ticket na book to next day Delhi da sale ada matam da akhoi fencing player suran jo yana oina moi drum da limu mana magi mana ma khangna ba madina san ga hai moi ni kai de Delhi da darya gan stale ada mana dum numisi da ai yo kan da lei bam sabam hai di interview yo do ri ni na no ma na traga night ama na cho ani di hol to ta ni na mana mai to le na ma sinang no ada ito ra ma gi da le ra ga short block sila ite sa basta interview yoks ada interview ki mathang kausle ai gitar na ko kan sa kausle sang ada moi ahum mai phama mi kana no am ta kan de ye chaki is the phamale phamala kan za moi question gar ta mathung is the ina wa kum people lo mathung is the fix message sam put mission to mission tha ba de headquarter de brought to information and the tha fix message pa ma tung jama si hindi da translator na hai translator hai kadai da kino hai impal da kino Manipuri hai ta ki
ꯑꯗꯨꯒꯤ biodata ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ check ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ biodata ꯁꯤ check ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯥꯝ ꯈꯣꯡꯕꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ computer knowledge criteria ꯈꯔ ꯄꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯊꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ post security assistant ministryꯗ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ candidate-ꯇꯨꯅ apply ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ candidate-ꯇꯨꯅ fulfill ꯇꯧꯒꯗꯕ condition ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯤ number 1 da anam combat haiba training si masi kana tawba qualify waiba agi number 2 computer gi knowledge laiba number 3 driving license laiba agi height moina pide centimeter so oidawa agi sahi asuk tagi khera dawa service sahi asugana asuk suppose 5 years qualifying service laiba admai tawna condition khapi matamda driving license laite driving license under processing to thali मैं तो मोइना मथंग नंग सी तौरबा सी तौरेना मथंग पारप कान अनांग कॉम्बेट की कनो सी तरह मैंने मतसु तौरेना है फरे मैं तो इंटरव्यू से लोइसले नोंगसिदा लोइसले मतंग सिदा हलाए मथंगी नेक्स्ट डे दा एकदम नोंगानबगा हलाए अदुमाय तौरका मतम सी खनबो सो ए था मंगा तरुक मो ओयमन अदि मतुंग दमु जॉइन तौरला अदुसु लास्ट अवरदा I did Delhi da huzik chatlaba matung da department da muk mayam khangkatlaba security assistant sing se department na assign tawreba adu assign tawreba matung sida rishina tariba department sina foreign ministry da tabaneba foreign secretary si rishina khanbra natraga moina masana dum elot tawrak pra kamai tawba matang duda di rishina changbasida kari karambana phai kan khangponte ba matam da khoi kayomba idea amta leipote matam da haidi join to busu kuidri banina kana na kamai to buno karamba jitina kamai to buno ai to khoi tasin khangda ada foreign secretary gi residency da aise sahi ama leire matam da foreign secretary se ko gi hojina retire to bula ko gi Shiv Shankar Menon mana away foreign secretary se sahi amamu aise magi residence di tore adagi aigi posting se abroad ta chatpagi posting se yanan moina vacant labor mission sing se gi lesson thoi ada akogi soisan karamba mission da chani karamba country da chani ne ada ina sum yeng kan da yangon gi post am hangam me akogi mayam da ana rangon na khana magi kana se ai matam se khallu se yangon se akogi yum da kisu ngap la pasu ide adigi akogi hana thaina mamang ida kisu akogi puari dagi nakna ba mari khara dum lebe moi si gi maram sida ingon da khangnim ba kana tong ba dum ba wa khalama legi akogi yum da su pangla la da haina mai han bi so se ina yangon da bibiyo na da yangon da mo ai posting se pire dagi 2009 2010 2010 ki da do ni ai cha to je ni chin yangon dai si chale join tore yangon ji sahi ani kai ni ji tore agi huzik rishina su share tawbire ko yamna wana nangna malom dagi haura aga yamna pi ingai dagi baba su lekhidre aduga education da su class 12 thadana smaina tapna thabak changa kanda huzik room da security assistant oina embassy da thabak tawi haiba si tabada yamna nungai aduga experience myam si su share tawi bagi yam nungai se ko adu room da laibagi aduga room ki wari kitanga share tawi hoi smaina room gi posting se phanga matung sida mayam se room se yamna Italy ka hai ta ra de koi from Asian countries in the yamna hekta ho to da yamna nungai for going khangning for what my country to oh this is a room gi posting phang hai kamai to dino na kana to khangna chana ba ministry da lai ko ko hai India gi hongna bi ko gi mai akoi mentality se Indian mentality hai da smai to ga khidang ka thaba ma to ga di na tra government job khidang kana to ma phang ga di khangna chana ba kyam lai paisa kyam pi hai da sum gi kan ma itat na ko na dum uri singa mai to ma ya ma hang na re ai adum mai kan to de kanam ta lai bi sunate ai tasing na ma ki lai ba kyam pha ba hai ta re ai ma ki ai isa gi na
ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯦꯀꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯂꯤꯁꯅꯔꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯆꯥꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯃꯛꯇꯤ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IFS Indian Foreign Service Indian Foreign Service ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UPSCꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯒꯨꯗ ꯂꯛ ꯋꯤꯁ ꯄꯤꯖꯔꯤ Finding the Voicesꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯛ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ Finding the Voices ꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯝ चथाबीबा ngambiko thank you so much for your time today.